Umunsi igipolisi cy'u Rwanda catangaje yuko cataye muri yompi abantu batatu barimwo umuririmbyi azwi cane Kizito Mihigo n'umunyamakuru akorera imwe muri radio zo muri ico gihugu. Umuririmbyi Mihigo azwi mu Rwanda no hanze yago kubera indirimbo cane ku nsanganyamatsiko y'ubwiyunge izijanye n'icunamo nizerekeza kuyobokamana. Umuvugizi w'igipolisi yemeje yuko aba bantu batawe muri yompi akavuga yuko bafashwe kubera ivyaha bijanye n'iterabwoba ndetse no gukorana n'imitwe y'inyeshamba itemewe. Ikigali ni nkuru ya Prudence Ngiyumva. Itangazo ryagaragaye mu gitondo cy'uwa mbere ku rubuga nsakazamakuru website rwa polisi y'u Rwanda. Polisi iratangaza ko aba bantu batatu batawe muri yombi baregwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Polisi yavuze ko Kizito Mihigo, umuhanzi n'umuririmbyi, Kasien Ntamuhanga, umunyamakuru n'uwahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda wasezerewe, Jean Paul Dukuzumuremyi, ngo bamaze igihe bakorana n'umutwe wa politike Rwanda National Congress, ishyaka ritemewe mu Rwanda rikorera hanze yarwo. Polisi kandi yatangaje ko ngo aba bagabo bafite ubufatanye n'umutwe w'inyeshyamba za FDLR zikorera mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa polisi yemeje ko Kasien Ntamuhanga, umunyamakuru ukorera radio Amazing Grace, yafashwe mu gitondo cy'uyu munsi. Jean Paul Dukuzumuremyi wakaba yaratawe muri yombi ku munsi wa gatandatu ushize, naho Kizito Mihigo agafatwa na polisi ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Igipolisi cy'u Rwanda kivuga ko bose bari gukorerwa iperereza rijyanye n'umugambi wo gucura ibitero by'iterabwoba ku butaka bw'u Rwanda, guhirika ubutegetsi hakoreshejwe urugomo, kwica abategetsi bagize guverinoma no gushishikariza urugomo abaturage. Umuvugizi wa polisi yongeraho ko bose bakekwaho gukorana n'abayobozi bo hejuru mu mutwe wa Rwanda National Congress ku buryo bwa hafi, ndetse ngo no kugira uruhare mu bitero bya grenade byibasiye u Rwanda mu bihe byashize. Amakuru y'ifatwa ry'aba bagabo atangajwe ku mugaragaro bwa mbere nyuma y'iminsi umuhanzi uzwi cyane mu gihugu Kizito Mihigo n'umunyamakuru Kasien Ntamuhanga baburiwe irengero ku buryo busa n'ubwuzuye urujijo mu cyumweru gishize. Ku ikubitiro, polisi yatangaje ko itazi irengero ry'aba bantu. BBC yashatse kumenya niba hari ihuriro ku ibura ryabo n'itangazwa ryo gutabwa muri yombi uyu munsi, ariko umuvugizi wa polisi Damas Gatare avuga ko nta gisobanuro kirenze itangazo polisi yasohoye yiteguye gutanga uyu munsi kuri aya makuru. Hagati aho, polisi ivuga ko ifite ibimenyetso bihagije kuri ibi birego irega aba bagabo, birimo n'ubuhamya bw'abandi bantu bafashwe mu gihe cy'iperereza. Bwana Damas Gatare, umuvugizi wa polisi, yagaragaye mu itangazo rya polisi avuga ko abaregwa bose bemeye ko bakorana n'umutwe wa RNC ndetse na FDLR, kandi ko ikirego cyabo kigiye kugezwa ku bushinjacyaha ku munsi utatangajwe. Prudence Ngiyumva, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Nubwo rero umuvugizi w'igipolisi avuga yuko Kasien Ntamuhanga yatawe muri yompi no munsi mu gitondo, umuvukanyi wiwe twavuganye ku munsi wa gatatu w'indwi heze we yavuga yuko yari yaburiwe irengero kuva ku mugoroba w'umunsi wa mbere w'indwi heze, kandi yari yituye igipolisi. Straton Ufisinema ivyo yavyiganiye Jacques Nitegeka ku munsi wa gatatu. Mwabigejeje kuri polisi? Twagejeje kuri polisi bigeze nko mu masaha y'amanywa, tubona ko umuntu twamubuze na nimero y'idacamo, tubigeza kuri polisi yaza ibaye imodoka barayifotora. Twebwe ko n'andi makuru twari dufite tubabwira uko byagenze. Hari amakuru atangazwa n'umuryango wita ku burenganzira bw'abanyamakuru ku isi Reporters sans frontières avuga ko Kasien Ntamuhanga ngo mu byumweru byashize ngo ashobora kuba yarahaswe ibibazo n'abashinzwe iperereza rya gisirikare. Ayo makuru mwe mwamuyaza? Ayo makuru nta kintu mbiziho, ariko ibintu byose yazaga kambwira ikibazo yagize, se niba umunsi wamugendekeye neza twavuganaga, ariko iki kintu nta kintu mbizo, nta kintu nigeze ambwiraho. Nabwo bwa mbere ndiyumvira. Ku uyu munsi wa gatatu polisi hari ikintu yari yabagezaho? Nta kintu yari tugezaho, nakare twavuganaga batubwira ko bakiri mu iperereza. Straton Ufisinema yavuganye na mugenzi wacu Jacques Nitegeka ku wa gatatu w'indwi heze. Reka ubu naho twumve ico abanywanyi bacu bo ku rubuga rwa Facebook bavuga kuri inkuru. Victoria Onkunda. Urakoze Florentine, reka duhere kuri Kibasumba Blaise uvuga ati nakomeze kwihangana kuko Imana yonyine niyo izagitabara abantu bayo. Dukomereze kuri Venuste Nkundimana ugira ati amatsiko ni menshi yo kumenya ibizava mu rukiko. U Rwanda rufite inzira ndende rugomba kunyura mu rwiyubaka. Naho niyige na Hardi yongera hati aha nta wamenya iperereza n'ubutabera bikora akazi kabyo, Mana afasha u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Uwimana inshuti Florence ababajwe n'aya makuru akagira ati yo
mwihangane Imana izabafasha. Naho niyo nagize Adrien yongera hati reka turebe uko bizarangira. Christophe Dushime Magnifique aragira nawe ati birababaje na Kizito koko, aha politike igira amabanga yayo pe. Turangirize kuri Mbabazi Alexis uvuga ati nibihangane nta kundi Imana izabakiza. Florentine. Urakoze Victoria. Uwo nkunda mukanya turaja